Bәріне сәлем достар, сіздермен бірге Асылхан және бүгін мен бір блог ойнайтын болдым. Мен өткенде түсірген, бірақ ол кезде бірінші бөлім шықпай қалған, сондықтан басынан бастаймыз. Күн домалағы. Бұл блогты сындырсақ, ол бітпейді. Bu kokluyor. Koşayız. Koş. Sandık. Ağaç. Çöp. Kırık. Sınır bağımız. Koy. O canavar kötüledi. Dos segundos. Sen keresini bakayım. Forest. Orman. Orman yani. Anaklı. Sen uydu batacak. Tamam. Sen Sen тоже. Kirka gerek. Bu video uzak olmaydı. Biz momentten hayır. Sen koy ama kabar. Ama bir gel. Tamam. Var. Kaptayı pot.
О, sandık. Şimdi спушница. Деньги керек болды. Nasıl yapabilirsin? О, жасыл жер. Borsa бар. Бak. Geçecek. Sen bana göre. Sen istiyorsun. Gitti bu. Şuşacı. Видео как помыть. Ну, за нормально. Ман затоцокуем.
Aí podia o vídeo só tem um vídeo na arte. Mesela rahmet. Жарайды, бүгінгі жетеді. Сау болыңыздар, сіздермен бірге болған Асылхан.